Trump yabivuze kenshi ko iyo aza kuba ari perezida iyo ntambara itari kuba, kandi ndibwira ko muri icyo kintu ari hafite ukuri, kandi ndabibabwira impamvu. Mu kiganiro kimwe giheruka twagiranye kuri telefone na Bwana Biden igihe yari perezida, namubwiye ibintu sinjya mu bisobanuro birambuye ubu, ariko dufite inyandiko z'ibyo biganiro byose. Namubwiye ko atagomba gutuma ibintu bigera ku ntambara cyangwa ku makimbirane akomeye. Namusabye ko byose bikwiye gukemurwa mu nzira y'amahoro, ariko Biden nta kintu yigeze abivugaho. Kandi koko bishoboka ko iyo Trump aza kuba ari we perezida, wenda iyo ntambara ntiyari kubaho kuko we yari kuyibuza kuba. Gusa igikenewe ni ugushaka umuti ushobora guhagarika uyu muborogo uriho ubu ngubu, ariko kandi ugashyiraho n'icyerekezo kirambye cyatuma ibintu nk'ibi bitazongera kubaho mu mateka y'igihe kirekire. Twebwe twiteguye guhura, kandi nabivuze neza ko niteguye guhura na buri wese, ndetse harimo na Zelensky. Erega ikibazo nyamukuru ninde uzasenya amasezerano? Nimwumve neza, ibisimba ivumbuye muri politike cyangwa muri propaganda. Umuntu ashobora kuvuga icyo ashaka ku bijyanye n'ubuyobozi bufite ububasha cyangwa se uburenganzira bwo kuyobora, ariko kuri twebwe iyo tugeze ku bibazo bikomeye si propaganda dushishoza, ahubwo tureba igice cy'amateka. Но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая.